Мектеп сынагында бүгүн өзгөчө мындай тарыхый учур болуп атат. Анткени 30 000 адам катышкан кароо сынакта мектепке бара элек 7 жаштагы София карындашыбыз өзүнүн атасына, апасына умра жолдомо утуп алды. Ошондой эле 20 000 сом акчалай сыйлык алды. Ошол боюнча сиз Софиянын кимиси болосуз, айтып берип койсоңуз. Мен Софиянын атасынын эжеси болом. Софиянын атасы Москвада ушу иштеп кеткен, анан балдары кичине болуп апасы келбей калды. Анан тайэжеси Жалал Абадтан алып келди. Мен болсо бул Бишкекте эле турам. Анан бул жака чогуу келип калдык. Бул мурда Сен мыктысында да чыккан 5 жашында эле. Китепкөй окурман, Кыргызстандагы эң кичинекей адабият сүйүүчү Тилекматова Софияны чакырамын. Тосуп алалы. Сен мыктысында Чыңгыз Айтматовдун баарын окуп чыккан экен. Бул 3 жашынан окуган экен. Эме авал Алла таалам каалай берсе ошо келин атасы иним менен келиндин себеби да, себепчилер. Мына эми азыр 7 жашында ушу сынактан да Кудай буйрса, Кудайга шүгүр да. Алла таалам ыраазы болсун баарыңар. Ошо сынакка катышып атканда ошол София менен даярданып аткандарын көрүп аттыңыз да. Булар Жалал Абадта турушат да. Даже жана айтты го, теле эмне менен, камера менен эметип атышыптыр да. Бул өзү эле окуйт да экен да, өзүнүн шыгы Алла таалам берген дар, калай берсе. Мектепке кызыгууңуз канча жашыңыздан башталды? 3 жашымдан башталды. Мен тамгаларды 3 жашымдан тааныганмын. 6 жашымда адабияттарды окуганмын. 7 жашымда ушул китептерди 4-5 жолу кайталадым. Анан мен машина аламбы же умурга атама убада бергенмин. Умурага баруу же машина аламын же умурага барабыз деп убада бергенмин атама. Апам десе Тилманда тайнем менен жүрөт. Тайнем ооруп калган эле, ошон үчүн тайнем ооруп калган эле, ошон үчүн апам ошону карап турган. А мен десе ушул Бишкекке бардым. Анан кийин атам десе Москвада, Россияда иштеп жүрөт. Анан атам биз Жалал Абадка көчүп барабыз июлда. Азыр Жалал Абадта үй салып атат. Атам пул табыш үчүн границага барып жатат. Анан мен Китеп окуп атам дейт. Мен китеп окуп атам. Буйруса эми Куранды жаттап атат, эме арабчаны. Буйруса Куранды жаттайт Кудай буйрса. Арабчаны окушту да билемин. Анан сен да арабчаны да. Кудай буйрса кийинки жылдары ошол быйыл умрага насип болду. Эми кийинки жылдары ошондой автоунаа квартира алганга Кудай буйрса жеткирсин. Ошо амин да. Китеп сүйүүчүлөргө, китеп менен жүргөндөргө кабыл тилек айтып койсоңуз. Жалпы окурмандарга Алла ыраазы болсун. Birinci sınavdan birinci tur bitti. İkinci tur bütkenden değil Jalal bir ayakta çalıştık. Hayır. Bu ne varız? Biz ikinci turda öldüğümüzde çıkarmadınız mı? Geleceğim niye bu? Benim mektepte vardı 7 yaşa kızım kaçkan hele. Oşal kayra sıra vardı. Bu ne var? Telefon çalıyor. Kaç telefon çalıyor? Bir programaya girip varsa başka bir telefon yazıp koyduğunda işte. Geçik var, siz işte bir telefon yazıp koyuyorsunuz. Hayır, yaşlı sene, mektepte okuyan kız, sahabalar, sallan çiğir yol gidiyor okup, birinci burada 70 bandının öttele, 20 bandaya oldu. Ben anamızda sınavlarının negizlegen Çingiz'deki bakmaya çalıştım. Hayır, şunu kanday desek olur. Hazreti çakıtlayın. Başka bir yol var desem, hayır bizde düz kameranı işletip ayıpamaz, kameranı işletip koyuyoruz, gözü jokerinden başka bir jokerinden pardon katarız. Ama başkadan özünce sınavımızı bilgilmeyin. Kameradan altından üniversite seri olup kaldım, kameradan da gitmeyin. Mektepte okuyorlar. Mektepte var ki kız, gözü oldu sonra okup, bir de jokeri var. Aynı anda konuldu, Abbas'ta arkasında, Abdülcay'ın birinci sen almadı.
7 жашар. 60 жыл. Men ичиге сасып болгон. Умурага басам дагы. Мен ошо кызга жакшы керек кылып берем. Бияка кече Кыргызстан Республикасынын проректорлорунан келип арманды айтты. Биздин тарбия иштери боюнча проректорубуз Бакыт Ниязов агайыбыз ошол кызга мен берип берейинчи, эмне алып берейин деп отурган. Мен ошол кызга 20 миң сом акча бердим. Астыбызда ошол кыз келген чакырганбыз Тилекматова София деген кызыбыз келгенде. Бир күндөрү кечирген Тилекматова София. Токтогай, келиңиз. Анан апасы кайра чалып, мен Абдышүкүр устаз менен көрүшөм. Мен Азиятты муфтий менен көрүшөм деп 3 күн 4 күндөн бери үйгө атат деп кабарлады да. Мына ушул кыздын ушул тилегин оюн орнотуп коеюн деп бүгүн чакырып отурабыз. Ушул кызыбызга мектепте окуй элек. Жетиге эми гана чыккан мектепте окуй элек кызыбыз адамга деп сахабалар салган чийирде окуп китебин окуп 70 бал, экинчи турда 69 болгон кызыбыз. Мына кыздарыбыз бизге кете, мына ушул кыздарыбыз бизге шык. Атасын сұрасам Россияда дейді. Жылағандан жылқышы болған жоқ, ұшы балдан бағайын деп. Мен микрофон алған ұшыны ұшындай тарбия қылған атасына да бір ұмыра берсек деп елден. Өзіміздің қуанушы болған біздің келешек ұрпақтарымыз. Құдай бұйырса, Абдышүкүр устаз қызымыздың арасына ұмыра беріп берді. Біз дағы ушул қызымыздың апасының ұмыра берді. Апасы бар ма? Апасы келген бе? Апасы да келіп қойыңыздар. Жамаат. О, динибизде шафаат деген маселе бар білесіздер. Ана марқұм өтіп кеткен қандай қалем Курч, Бейшенбек Бекешев екеуміз болсын, Өлген Қасымбек болсын, шафааттың артындағы ұрпақтар ұмыраға жүреді. Ондай періштелер, оған дәрістері шафааттың ата-енесін ұмыраға себеп болады. Аман болуға, бар болуға, біреулерге пайдаға тие тұрған болуға. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birinchidan shu ishchalarni uyushtiruvchilarga пригласительность bildiramiz. Biz bayağı gözümden görmeyin az. Ecem'in kızı var bu. Ecem'in onda balası olan için gel bayağı atası Rusya'da. Şu biraz işlerine gittim. Cevap atmışlar. Bu kız yaşı 3 yaşlar уже ошоларга тымгатанып апасы себеп болуп өз атын жоготуп калган. Бул кыздын ар бир окуганда апасы айтты эме болду башында окуганда дейт ушунчалык тер чыгып дейт аябай кызалат болуп кеттим баламды кыйнап алдымбы деп ушундай эме болуп переживать эттим дейт да бирок эме кылбадым дейт. Күндөгү өз алдынча ушунчалыкка берилип окуду. Баягы апасы ойно десе деле чукап келип мен максат кылганмын, мен ушунчалык ниет кылганмын. Атама апама ушу умра болбосо машина берип аткан, анан умра сапарына өтө ниет кылган экен да. Силерге чоң рахмат, ушундай толкунуп турабыз. Рахмат, жаңы Аллахтан баарыңыздарга ыраазы болсун. Бирик болсо ушул сиңдимиздин атайын айтып аткан сөздөр.
Salamatçılardır. Mesleğim Martova Safiye, 7 yaşlarım. Mesleğim güzellerim. Atam Rusya'da, apam işine gibi bölüm bana uşağım kalıp kınav verdim. Uşağım için ben Abdüşkan'ın atıpta halalar uçurda atam bana uçuda şunga. Atam Rusya'dan geldiğimde ele Abdüşkan'ın atıpta uçulaştırdım. Var ol, aman ol, altın kızım, Safiye. Azamazsınlar, böyle. Allah razı olsun. Бұл кітапты көтеріп шыққан себебі атайын қолжазба алайын деген эле. Өзүмөн бешембек бекештин ошо кызы келген экен. Эгер кыз сатылса. Bir daha o kapalı kurumda muhabbetsizler. Bunda belirli bir koltuğundan şefaatçılık. Kızı uzun anlatabilir bir versin. Bire girilir bir versin. Fatima Ayşe'niz değil. Bunu yolculuğuna Ayazattan olsun, bir yaxşı kol çapırlar.